Один, два, три, один, два, три, один, два, три. Ой, добрий вечір, сябри. Як вам мой танець? Пригожий? Рмау, усім салют. Привітання, Рися. Чим займаєшся, Яночка? Танець повторяю. У мене так добре отрымливается, что хочется танцевать еще и еще. Хочешь поглядеть? Ні, Яночка, дякуй. Я у танцях не вельми розбираюся, так що повірю тобі на слово. Ну, не хочешь? Не гляди. А чим ти пропонуєш заняться? Можем разом зробити вечірню гімнастику, Рмау. Ой, ні, дякуй, але фізичні практикування мені не вельми подобаються. Гэта сумно, повторять по 100 разів одно і то ж. Тоді пропоную ще варіанти, Яна. О, почитаємо казку про Пепелушку? Ой, ні, я гэтую казку на пам'ять ведаю, Рмау. І що з того? Яна моя любимая. Там такий пригожий і добрий принц. І фея, яка робить різні цуди. Не розумію, як можна 100 разів читати одну казку? Тоді пропонуй інший заняток, Рися. Тільки новий. Капіон я ще не надокучив. Рмау, гэта складаная задача. Мне здаецца, мы ва ўсе гульні перагулялі. І з лялькамі, і з іншымі цацкамі. Будем просто сядзець? Ну, давай посядзім. Можа, штосьці цікавае прыйдзе ў галаву. Ой, ой, Рмау, ой, ти чого штурхаєшся? Ой, пробач, я не спеціально. І ти мяне прабач. Просто ў пакоі так ціха, што я, здаецца, задрамала. І я так само. Не, так справа не пойдзе. Трэба тэрмінова штосьці прыдумаць, Рмау. Сапраўды, а то і у нас не калыханка, а некае соннае царство атрымліваецца. Прывітанне ўсім. Ой, Тимофей, добрый вечер. Салют, Тимыч. Як добра, што ты прыйшоў. Вам чымсьці дапамагчы? Так. Толькі гэта будзе няпроста. Я люблю складаныя задачы. Расказвайце, што трэба зрабіць. Нам надакучылі усе гульні, Рмау. І ўсе заняткі. Трэба прыдумаць новую гульню. Ого. А мы гаварылі, будзе складана. Але ты пастарайся, Тимофей. Бо нам сумна, Рмау. Так, мае сяброўкі сумуюць. Непарадак. Так, дайце мне некалькі хвілін. Не, Тимыч, думаць няма калі. А то і мы зараз заснем на 100 гадоў, як прынцэсы з казкі. Вы кажаце, прынцэсы з казкі. Геніяльна. Ты штосьці прыдумаў? Так, прадстаўляю вам новую гульню. Казачны стоп-кадр. Ого, я пра такую не чула. Рмау, і я таксама. Вы ж папрасілі новую гульню. А якія ў яе правілы? Ды вельмі простая. Двое выбіраюць казку і паказваюць кадр з яе. А трэці што робіць? Адгадвае кадр з якой казкі перад ім. Гучыць цікава. Тады давайте гуляць, Рмау. Давайте. Тады мы з Рысей загадваем казку. Доўга мне яшчэ чакаць. Не, мы гатовыя. Глядзі. Вы, сябры, таксама паспрабуйце здагадацца, кадр з якой казкі перад вамі. Гэта чырвоная шапачка. Ой, браво, браво. Тимофей, ты такі смешны воўк. Ой, Рыся, а ты сімпатычная чырвоная шапачка. Правильно. Сябры, усе нас пазналі. Цяпер наша з Тимофеем чарга загадваць казку. Зараз. Так. Ось. Ой.
Сябры, ви здогадалися, кадр з якої казки перед нами? Правильно! Про царевну Несмяяну. Яна Несмяяна. Гэта правильный отказ. Тимофей, ты меня так насмешил, я ледь стрымалася. Ой, думаю, у тебя отрывалася развеселиться Ревну. Тімич, а зараз наша з Яною черга показувати стоп-кадр. Давайте, гляджу ва ўсе вочы. Ой, 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 ой. ой. Паважаныя дзядуля і бабуля, вам дапамагчы выцягнуць рэпку? Будь ласка, унучак. Дзяўчынкі, вы цудоўныя актрысы, так паказалі казку пра рэпку? Тимофей, а ты подказал нам цудоўную гульню. Рмал, такую цікавую, вясёлую. І гуляць у яе можна дзе заўгодна. Менавіта, прычым яна падыходзіць і для маленькіх кампаній, і для вялікіх. Сябры, а вам спадабалася гульня? Казак, якія можна паказаць так много, гуляць можна доўга і сумна не будзе. Тімыч, ты нас так развесяліў, Рмал. Давай працягваць. Хто паказвае наступны стоп-кадр? Дзяўчынкі, абавязкова пагуляем толькі ўжо заўтра. Бо зараз нас з сябрамі-гледачамі чакае не стоп-кадр, а цэлы мультфільм. Добра, а заўтра запросім топу з бузлікам і пагуляем вялікай кампаніяй. Правильно, Рмал. А зараз глядзім мультфільм, сябры. Так. А зараз мне час дадому вяртацца, а вам да адпачынку рыхтавацца. Не забудься, Тимыч. Завтра збираемся и гуляем у казачные стоп-кадры. Не забудуся. А зараз бяжым мыць тварыкі, чысціць зубкі. И отправляемся у ложечки на мягкие подушечки под любимые ковдрочки. Рмал. Добраныч, сябры. Да пабачэння, дзяўчынкі і хлопчыкі. Долгий день, теплый день, отплывая за облаки. Синий тень, сонный тень, отползая в далекий. Сбегли зайки все в леске, смолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вальшаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вальшаняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки. Гули все, каски все, похованные под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так само каля мамы, тихо, тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вальшаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай.